جرونیا کردستان ج روجاوی کردستان دما خوش به بینرین هجا ایرو 24 گولان 2026 جروجان جیم روجا یک شمی امجوار بلتان دانی ساعت 7 پیش کش بکن پشتی به ناو بری. بله جارکن دما خوش به بینرین هجا ایرو امج هلبجارتنان آنگوت تاین کرینی دست بکن. حکومت دمکیا شامی جبوم ایراده گلی کرد لروجاوی کردستانی بچوک بکم و دستکفتین و جندیتی و ورم گلک تشتان بکم دو وقتا که کو لنوا پارلمنتویا سوریه ده دوی هری کم 40 کرسی جبو کردان هاتبان و قطاندن ده تنی 5-6 کرسی هاتنه دیار کرن و او جیم نبریا هلبجارتنه لی بریا دیار کرن آنگو بریا تاین کرنه ویا که پیکتینه هلبجارتنین نونرین حسکی قامشتو و کوبانی بریا دستین هلبجارتنی هاتن کرن پارتین کرد ین سرکه کد شورش روجاوی کردستانی ده به شنگتی کرن اف هلبجارتن به تواهی رد کرن لی هنکین دن این به وی پاریا کو شامی دیار کری رازینه او بلس و بس ناوی خواه تومار کرن اجیم هاتن هلبجارتن افدیمنین گلیا درخستن آن گوهل بجارتنا نونرین روجاوین جبو پارلمانتویا سورینا. ایرو جبو خلکن باجارین حسکی قامشلو کوبانی. نونرین مجلسا گل هاتن هل بجارتن. لباجار حسکی جسیزده نامزتان 3 کرسی هاتن دیار کرن. لقامشلو جهفت نامزتان 4 کرسی هاتن دیار کرن. جخوال دیری که جی بی کو هلبجارتن بین کرن دنونر هاتن هلبجارتن و نونر سریکانگی بری هاتی دیار کرن. جبو دست نشان کنان نونران جبو حسکی 172 جبو قامشلوجی 201 کسی کاری بودنگی خوابده. نهضبان كيليانده دنگدان دست بيدك وكلدو من ديار دبكو دنگدان جبو 3 كرسيان لسر نمزت 13 نمزت هنا او جبو 3 كرسيان دي مجلس عقل آس سوريا ده دنگدان دست بكريه كسين كو وي دنگي خوابدن صدو حفتي ودي كسين جبو 3 كرسيان جبو باجار حسكي لها دنگدان دست بكريه هروها لهمان دوريجي لباجار حسكي دو ناوند هنا يك جي يا جبو باجار حسكي يا دنجي جبو باجار قامشلو يجي جو اوجي حفت نمزتن جبو 4 كرسيان دي مجلس عقل آس سوريا ده دنگدان لورجي دست بكريه ساعتين الصبح دنگدان دست بكر و نيفرو بداي بون ده انجامين دست نشان کرنی ده لقامشلو رضوان سيدو عبد الحليم علي كيم إبراهيم و محمود مالتي هاتن هالبجارتن لحسكي جي إبراهيم العلي عمر الهايس و فصلا يوسف هاتن هالبجارتن جبو بارزگاه حسكي كو بگشتي 15 كرسينا بين جوان بي إراديا گلي هرمي و جعالي الشامي و ورا ديار کرن بگشتي جبو مجلسا گل آسورگي 210 كرسي هنا جوان 7 كرسي جالية حكومة دمكي و هاتن ديار کرن هلبجارتن جي بريا تعين کرنان جالية كومسيونا هلبجارتنان و سروكي حكومة دمكي و تين کرن نرازي بونا بتهيبت جبو قامش لو هي جبوكو قائمة آنگو لیستیاره ببریا خسر خواه کشان ده هروها پارتین پیانه که ایکو راستی جی به هفدور انو اعتراض کرن کو هجمارا کرسیین پرلمان ایکو جبو پارزگاه حسکی هاتنا عیار کرن تیرینا که کیمن فجبو وینا او هلوز جی هاتیه گرتن یخوا نگره شخوا کمانی جیه و شخوا جی وين بالتمثيل شي يعني اب كسايتي جهرنجي تيري ناكن بالتمثيل حمى توجهات السياسي كو هي حمى ريخستنين جواكن سيفيل سازين جدا ايجو مراقبه في روشان انتخابات هذكن بالك شانكو قالي كرد السريكاني حاضرين اما
هلبجارتن چه بو نونر درکتن و تمثیلا گلی پارتی ریخستن و تفگرین کردین جدسپیکا شورشی به پیشنگی دکن و تعیین کرنی رد دکن. او دبیجن مکانیزمی هیا هلبجارتنان وکی دواما سیاستین پاشگوه کرن و دورخستنا گلی کرده. پارتیان بریانها دیار کربون کو سینوردار کرنان و نرتیا کردان به 4 کرسیان رد دکن. او دبیجن لگوری ریجهیه مافی کردان هیا هری کم جد 110 کرسیان چل دوی پارا کردان بینه. الديمقراطية جناح قوة سوريا الديمقراطية نامزدی دایره باجری قامشتو عزام الدنده لسر ریوچونات تاین کرنا نونرین مجلسا گلج کانالا مم روناهی تیویره آخویم ده آخفتنا خود جه عزام گوت تشتینکو لناوندین دنگدان بونه هل بجارتنین راستاقین نشان نادن و هل بجارتن وکه سیستم که کوتا کو اراده راستین آ دنگدیران نشان ناده پیناسکر. صباح هذا اليوم بتوزيع قصاصات ورقية على الناخبين بتوجيه من الإدارة السياسية من الأستاذ عباس بجدار ویس بهج پروسه خاین کرنان مادمایمان جبر تشت کو ایرو قومی به کنوکا که هلبجارتنه بوم کاغت ناوین کسین جهلا سازیا سیاسی یا گردای حکومت و هاتن دیار کرن هاتن بلاف کرن کسین اف خبات بره و دبرن دنگدیران بر به نامزدن پیشوخ و ببن دمین درباسبونا دنگدیران آن ناوندن دنگدانه جهو جدا بون هنکان دنگ خودان بریا کو یندن درباسی ناونده ببن تشت رودا بن پیکرنا پرانسیپا و کفیا درفتان ده پیواجویا هلبجارتنه دبو هذا اليوم انه مثلا انتخابات تشريعيه اللي بكره بدها تمثل البلد وتغير قوانين البلد وتحسن من الوضع المعيشي للمواطن. اشخاص شله اشخاص اختاروا اقاربهم وذويهم واصدقائهم اللي يمثلونهم هم في مجلس الشعب. هذا اللي يسمونهم اليوم انتخابات مجلس الشعب. وانا اوجه نداء للسيد الرئيس ما يحصل مهزله وكما حصل من حزب البعث من قائمه الجبهه وقائمه الظل التي تنشر قبل الانتخابات بنصف ساعه. توزع اسماء المرشحين اللي يمثلون هذا الشعب حسب هوى من يمثلهم في الحسكه. على اجراء هذه الاسماء المتفق عليها اللي طلعت ونتائجها ظاهره وعلى السوشيال ميديا. بریا صندوق ورن وکرن ناوین بجارتی هاتن آشکره کرن اف ناو لسر هاتن الهف کرن ناو جبری 4 ساعت و شوادن و بلاف کرن محاصصه بالنسبه للاخوه الكرد وبالنسبه للاخوه العرب. اخوه الكرد اختاروا ممثليهم، نحن عندنا استحقاق مقعد اللي موجوده انه خليها تكون انتخابات نزيهه. نحن الاربعه او الخمس اشخاص هلبجارتن جالیه دسته سیاسی یا حکومت و هاتن ریو برن تاین کرنن که هاتنه کرن من آیند دما رژیم باسه دبون جبر لیسته حاضر بون و ناف بری هاتبون دیار کرن. الا بالله خلصنا من البعث وجونا نفس الاسلوب يستخدمونه معنا نفس گروسا بو چما ام هاتن و ام هلبجاران دگرن بلا چند که جفر درخسته با او هاو جناوند تلهمیسه هر تشت هاتیه دیار کرن و خلاص کرن. از اندامن تاین کرنان اعتراض دکم جبر ج چند دنگدیرن کرد و عرب را هاتن گوتن که دنگ خوا بدن هن ناوین دیار. لنتهني لحريمان باريزغا حسكي بول لكوباني جي هبون جبونو نرين مجلسا جل آباجاري كوباني او نافچين ويجي حمان هلبجارتنين آنگو تاين كرن بيك هاتن کمیسیون هلبجارتنی کو بری هاتبون آوا کرن ایرو دو نونرین کوبانه ین مجلسا گل دیار کرن. نونرین باجاری کوبانه ی مجلسا گل هاتن دیار کرن. لور جی 11 نامزدان دو کس هاتن هلبجارتن. فرهاد شاهین جبو کوبانه او شواخ اصاف وکه نونرین نافچا شیخلر جی هات دیار کرن. تیوی مکسروان پر ایجان حوالی من در کبه تیوی مکسروان پر جبر که نزدیکی 6 ساله نظام بعث قرارات استثنائي دری پارلمانی را در فصل تجرید دری پارلمانی را در فصل گله دشت دری پارلمان البعث را در فصل
جبر وي اركي سر مليون جرانا وقرارات استثنائي در حق دي ملتي دا وطيبك ملتي كردا تركتي وكان دري برلمان الراكن كلا كيوي جلك ناف هاتم جوهارتن او ناف ببي ارك جبوان وحر ناوي بي فوزاي وغيره ناوي كملتي حزدكه دري برلمان را قام تصويت بكن هر کسی کو در کبه همزانن و باری میگرام به ایکو در نکبه جی زاد فرصت دادن قانب کلاکی وان بسکنه دیزا و ارکی کل سر ملیوان حمله سر ملیوان به هبرا راکن بکن سورکی دموکرات سورکی عادل سورکی وکه سورکی نه و میسوات بکن کملت سوری به ترکیه نوه به کرد نوه به عرب نوه به سریان نوه به آشور نوه به مسلمان نوه به مسیحی نوه به ایزیدی نوه و امکانم به هبرا جیان بکن و اب سوریه و ام پی سربلند بن و پیش روزی داشتی ام اثبات بکن در و شاشبون و کیماسی چه به بنابه حواله پا ذات دکتر عماد برق تقصیر نکرد استاد محمد ولی تقصیر نکرد دکتر ابراهیم تقصیر نکرد سيد ابو عمر تقصير ناكر وين مختفي تقصير ناكر موجود تقصير ناكر كسر بدر حاضرون حتى دم داوي منتخب سركبن تبي ما مازال وام خارجه جسورنا بفشارو جسوري دار قرارات حماية در حق ملتي در كتي طيبات ملتي ما يكفر كان قال بندري بری بینرین هجا هفسروکا تف دمیر رمزی محمد او حقوق ناس جوان ایسوجی ده درباری دیار کرن آنگو تاین کرنا نونران دا خویم وان دانزانین کو سیاستا و حکمتی جیا رژیم باسی هینا توشتره او مافی گلان ناس ناکه به گوترین وان کسین کو هاتنه دیار کرن اراده گل تمثیل ناکن او به هجماره هایی نکارن تگاوان باوجن او گوهرتنان بدن چی کرن هالبجارتنن مجلسا قال لحكومة سوريا دا تشدبه اف حكومتها وجهز هاتي جبونا كو غارتنكي درفي سياستا بعث بدمشاندن ليد هندري ود ام دبينن كوين سياستكي جرانتر سياستكي هين ام بيجن توشتر كوتي ده نما في جلاتي ناسكرن نا زمانه وچاندا جلانتي ناسكرن تنه يك زمان جمهورية عربي سوري وهر خسربونا كي دايوا لي ام دبينن نهاد في بحر كرني ده تخسربون بتايبه جبونا قالي كرتني تخسربون جبونا جناتنا تخسربون جبونا جواناتنا تنه كسين گوتين ديار كرن دبن پرداكي ده وي او كس در دكون چقوادر دكوجي ل د انجام ده چوارجي ما بعث قائمه زل داد خست نها اوجي قائمه كي دادخن بناوي ديمقراطيه قاشو ام 15 كس هاددن هريما حسكي لد هندري هريما حسكي ده كسي گودر دكونجي إرادة قل تمثيل ناكن تاني هاتن ديار كرن جالية حكومتا وجهز يا إرادة قلانتين قرتن بتايبت ام بيجن قالي كردي بن بيكرن ما فيوي چانداوي حتى ام بيجن ما فيوي جيان ايدينا ماتي ناسكرن جبر ويجي ام هالبجارتنين فيرنجي اراده ما تمثيل ناكن ام بيجي قبول ناكن هر وها و چه خدمت جوي جواكر بكن جينا ديار وين هم بري جواك شركي بكن انو خدمتاي بكن كي زلالي ام بيجن دوازه برلمانتري كرد هندري وي برلمانيدان وي تاثير اخو تشبكن يعني كانت بروجين او ام بيجن رشنفيسين قانونا غاواغو بين في برلماني كاكارن تاثير يبكن رولا خو بكن نري نامد او هجمار نيكار تو هرتني بك هاتي يعني ويتك هندري برلمان دي ساجي مغوت يعني ناكف او ريزاغو او رولا كرداغو هندري سوريا ديليست جبوجي جرك نري نامد يعني افغاف شخصو هات كرن جرك هنكي وقت وي مناسب هوا يعني توقيتها وجينا مناسبه ودي ساجوي تمثيلا برنغبونا سوريا وبكاتي دهندري جزيره دو سوريا دي جدناف دو كرد بشكل كي ديمقراطي ناك بلی بینرین هجام و روشن دسته که به پشتی که اف تاین کرن جالیه شامی و هاتن پلان کرن جه پارتین کردین لروجاوی کردستانی که جه دسته که شورش حتی روجا ایروم پیشنگتی جه جوا کرا کر روجاوی کردستانی به جهانی دان ناس کرن لدجی وی بریارین تاین کرن ین حکمت دمکیا شامی در دکمن ها
تێکیلداری viyekî helwesta partiyan û redkirina wan ya ji bo van hilbijartinan gotayînkirinan bi çi awayne ji niha pê de wê çi bikin jî ji bo vê yekê mêvanekî me hêja heye ku ev jî Mihemed Abdulkerîm endamê Bîroya Siyasiya Partiya Çep a Kurd li Sûriyê bi me re amade ye. Birêz Mihemed dema xweş be. دمات خوش سرچاوا گل خیر بله برێس Mihemed temaz ji vê yekê dest pê bikim îro hate gotin ku hilbijartinek pêk hatiye ama aliyekê din dibêje ev ne hilbijartin ev tayînkirin e hûn ji bo vê yekê çi dibêjin hûn vê weke hilbijartin dibînin an guan bijin tayînkirineke ku jaliyê Şamê ve pêk hatiye ام وک نرینه پارتیا چپ ا کورد ل سوریه یعنی عملت نرن بکناندن ویا و وقت به هیویه ملت کرد يعني نه هيفيه ملت كردن بله ونا طموحات ملت كردن وأبعاد خوازن إرادة ملت كرد بشكينن يعني براستي وقت بيجن المقدمات الخاطئة تؤدي إلى النتائج الخاطئة جد سبيكد ج مرحلة أحمد الشرع هات صار حكم مؤتمر الحوار الوطني تشيكرن جيك آلي يعني تبدأ أندامي جبهة النصر أبون بشتوي لجنة صياغة الدستور تشيكرن جارد جيك آلي بشتوي مرحلة انتخابات هالبجارتني تشيبو يعني عرف دولي ده ملت وقت بي ريجيم اختيار دكه نا الرجيم ملت اختيار دكه بله. انا كانت في حالتي ده يعني نظام تشقص دنگ افيا رئيس الجمهوريه وان اختيار بكه بله. ده هي الناخبه وان اختيار بكه او اختيار كرن فاب تشتاب بكنينه ووقت بي دخوازن يعني إرادة ملت كرد بشكيدن بله ودنق بدن عالمي انه ملت كرد ملتكي امبيجن عدد وان جمارة وان هندك وشار حبا بيف جوار درناكه يعني انطباع كله بدن دنيا تفده بله يعني هون بيجن بريس محمد هون بيجن ببورا بريس محمد هون دبيجن اف تشتاكو بيك هاتي حتى جهل بجارتن تاين كرنيش بدا عاليه كي هون دبيجن اف راست بيكنو كيكو بجلي كردكن يعني حناكي خو بجلي كردكن ودخوازن دجواكا نافنتويد اجي يعني تماما ميسيونا جلي كرد بدن بتشوكرن بتشوك بخن اس لفر تشتاكو دخوازم جواب برز بكم وكا بارتيا تشب جروجين دسبيكي حتى نها برتكن ويل همبري فيكي هبو حتى سرکی پارتی جیم محمد موسیج چند جرم باوی که اشکره به تندی افیک رد کرگونای قبول کردن تشتا کد خوازم جواب پرز بکم نها جوی ساعتو پی و هنده چی بکن او پارتیین کد دشورش روجاوی کردستان ده پیشنگتی کرنه اف تاین کرنه رد دکن و هری داوی شرع لگوری کد هاتی خواستن چند کدش بو خوا دست نشان کرنه اجنها پی ده او پارتیین لروجاوی کردستان پیشنگتی کرنه و چی بکن أنا قد حالي حاضر بيانك درخستن وبارتيا بيديد ناف دبو اتحاد ديمقراطي وبارتيا مد ناف دبو 24 بارتينه بله يعني ابتشتار رد كرن وقبول ناكن وتجاري ناي قبول كرن دوقتي اندامي مجلس الشعب دسدو دحبن جوان دسدو دها ام بيجن جمرم لتي كرد حق سري سدي پازده به يعني كيماني سيو سي حب جمر درد كفه زمان رژیم بشار الاسد يعني وانا اعتراف ذكر يعني دقو كرد سري سدي پازده ماشي الحال سري سدي 20 جي كرد هنا وبرحتي دفي حالتي چل نائب جي كردا درد كفه پارتیه وقت به تبلیغه هالبجارتنه بون او مسئولیت تاریخی حمليدن وبراستي اعتبار دكن خيانات بحق في ملتي ده وبحق تاريخاوي ده واب لبي كرسيات درفن بس دي هاويه جبر بي هاوي بيانك در خصن
24 پارتیا و پارتیا پیدا ناف دبو و حوالا پروین داخویانی جدا قناة رودا و استخمین دکم و حواله ما مصطفى محمد موسى اوجي داخویانی خدان روجي به ام نسکنن و دست ندن سر هبدو و ام لپیشیا به مؤامره بسکنن و ام مؤامره ام اعتبار دکن رژیم شامي يعني چاوایه اوامر دولتك اقليمي دنفذينه لسر سر كردا بله بله تشتي قبول لكن بله بريس محمد ملتي خو ببينن بله وامي بريس محمد السما برصة ضاوية جي بكم جبركو قالك نوچين دنجين كوام تخازين ببنيارين خوارا باروا بكن هنا برصة ضاوية جي هما تيكل داري فيها كاز شوا بكم ها واكي هاتية دز نشان كرن 4 5 6 حتى 10 كرسي جي بناوی کردان لپارلمانتویا سوریه بن لمجلسا گلیا سوریه جیبن ار کمیسیونا وان وی چبه وی بکار بن چه بکن لالیه کدن تشکو از خوازم جواب پرس بکم نها وکه پارتیا که سرکیا کرد لروشاوی کردستان هن نزیکاتی اف پارتیان کو اف داخوازن تعیین کردن ین شامه پک دینم بانگا وش بوان پارتیان چیه بانگا ما ام دبيجن يعني اولا جبوفان بارتيا بارتيا تبلي هالبجارتني بون اف يعني وهون وقت بيت ديروك اخر رشد كند بيشيا ملتي اخوه ومسؤوليات تاريخي راد هجني ووقت بيت تاريخها في ملتي الرحمه الكسيناك ايج وقت بيت مطالب في ملتي بشون دبخينه ابيك عاد دا يعني إيه ما أم دنرن مرحلة ب قام تبدأ بارتية كردية وملتي كرد أم تبدأ خبصار هبدودن وبيقدنجي وأم دي تشتي قبول لكن وتشاوا يعني خاصة جبو زمان كردي بشياء قصر العدلي السرمة وتشتي فرد بكن فملتي ما قبول لكر او بيلاني وان نبرن سري اف تشتي قتشي دبي درأيا مدى اف بيلانن دولتا تركي ووقت بي دخوازن يعني ملتي كرد ببعر بهيلن وانطباعك بدن دنيا تبدا انه ملتك جماراوي هندك جشارا بيفجير درناك هذا دوقت يعني ام طبيعي بنرن شل كرسي جمردر كذا اما د مرحله بيده دبي ام جواتا خبصر هبدودن جواتا خبصر هبدودن ام داكفن كولانا ام في تشتي قبول ناكن واب وقت شاوا مرسومي الرقم 16 دنرينا مدى مرسومي الرقم 16 كمين بو جمرها دان و بيستو نهي تشلي داوي او جي وقت بي تعداك مزن كر ام لبيشيافي هاي بسكنن و ام رابن سربيا و افان بيلاني وان ام تيك بخينن محمد يعني ام براستي بله ببورا من قوتنا قد كرت من خاص بيما بله بيما وداوي يعني مرحلة ب ديروك دسجلينه وابتش لسر يعني وقت بي اركك السر ملي ما ام دبيجي جرك ام خبشون دندن وام فيتشتي قبول نكن وام داكبن كولانا وبشو وسائلها هبه ام رد بكن فيتشتي وام قبول نكن وروجي بي وبين خياكرن ومواقف جهدو درد كفن وبراستي ايج موقفي وي يعني مطالب كردا بشون دبخينه و تاريخ محاسباي بكم ملتي جي محاسباي بك ام ليد نرن ملتي كرد سوري ده ملتي كرد روج آواي كردستان ده ملتكي لسر خاكا خوا جيان دك
وملتك خودي مافه وخودي تاريخه وديروكاوي وقت به خويايه وكاس نكار البيشيابي ملتي بسكنه. بله بريس محمد كردستاني هي. بله بريس محمد عبد الكريم دوينك سيده ام مديد قتشاوى دولة إقليمية ووقت به دولة عربية وعشائر وتبدأ لما كومبون مديد عمقي مي كردستاني وخبشون دندا نجي خل سينور راخصن ودرباسبون أم خوش عمقي خوي كردستاني لكن وملتي كرد 7 مليون أم خرطن بملتي خواه. بله محمد عبد الكريم اندامي بيرو السياسي خوينا فان شهيدا. بله محمد عبد الكريم اندامي بيرو السياسي يا بارتيا چپ اكورد لسوريا هون بجداري بلترما ساعت 7 بون وكا بارتي جو جاره كدن نيرين او حلوستا خو يا لهمبري في تانكرنا شامي بمو بينران رابار وكر جلك سپاس جبو فان نيرينن و او بجدار بوناوا هر هبن صاحبه بري بنرين هجا اف مجارة تاينكرنا كل روشاوي كردستان جاليه حكمت دمكيا شامي و ديما شاندن ما خواستن بويا وي بو بنرين هجا بار و بكن بنوچا اون نيرين و حلوستين بارتيين سياسيين ل روشاوي كردستان لي مجارين دين جين سركه نوچين دين جين سركه هنا کوم دخواسن بو بنرين هجا بار و بكن کوم یک جوان جي مجارة دلگرتيانه پارێزگەرێ حەسێکی ڕاگەهاند کۆ دیلگرتیên قەسەدێگەن لێگرتیگەن حکومەتا دەمکێ تێنە ڕاگرتن وێ سبە کۆمەکە دن ژیم بێنە بەردام. لە گۆری ئاگایên کۆ مالپەرا پارێزگەریya حەسێکێ پار vekiriye li ser malpera پارێزگەریya حەسێکە هاتیە گوتن کۆ wê 25 gudana 2026 کۆمەکە din a dilgirtiyan ji girtîgehên حکومەta demkiya Şamê bêne berdan پارێزگر destnîşan kir ku ev yek piştî rêzecivîn û hemahengiyên bi aliyên têkildariyên Hesekê û Şamî re pêk hatiye û got berdana dilgirtiyan di çarçoveya biceanîna peymana bîstûnehê çileyê de têkirin parêzger di destnîşankiriya ku ev gav girêdayê diyalog û têgihiştinên di navbera gelên welatekî de nîşan dide koma herî dawiya dilgirtiyan hatîn berdan di heştê Gulanî de bûn û ji 202 dilgirtiyan pêk dihat هێژای ببرخستنەیە کۆ di nava komên heta niha hatine berdan de nêzî 1100 dîlgirtî hatine berdan. îro trafîka îmraliyê di rojava Tirkiye baweyeke giştî de ji bo şandeya îmraliya Dem Partiyê ji bo hevdîtina bi rêber Apo re ber bi grava îmraliyê ve birêket şande piştî ku hevdîtina li gel rêber Apo pêk anî jî careke din vegeriya. Di hevdîtinên îmraliyê de ku ji aliyê siyaseta Tirkiye ve bi baldarî tên şopandin de pêşketinên nû çêbûye. Endamên şandeya îmraliya Dem Partiyê Pervîn Buldan, Mithat Sancar û parêzer Faik Özgür Erol ji bo hevdîtinên bi rêber Apo re ber bi grava îmraliyê ve çûbûn. Şande beriya çend kîliyan piştî hevdîtina gel rêber Apo vegeriyan. Ofîsa Çapemeniya Dem Partiya ragand ku wê şande demên pêş de têkildarî hevdîtinê agahiyan bi raya giştî re parve bike. Hevdîtina dawiya şandê di 27 adarê de pêk hatibû. Di wê hevdîtinê de çarçoveyên qanûnî ya pêvajiyê û rola parlamentoya hatibû nîqaşkirin. Dem Partiyê te qez dike ku di serdema nû de demokratîk bûn û serweriya hiqûqê wê yek ji mijarên herî sereke be. Li Enqerê niha hemû çav li ser daxulinên ku piştî hevdîtinê pêk hatî weredayînin. Piştî biryara botlana mutlak a dadgehê krîza di nava CHP de kûrtir dibe polîsan bi gaza rûndikirêj û gulên plastîkê ketin navenda giştiya CHP ya li paytexta Tirkiye Enqereyê Özgür Özel bi tundî bertek nîşanî bûyeran da û pişt re ber bi parlamentoyê ve dest bi meşê kir siyaseta li Enqerê îro veguherî qada şer a edaletê. Piştî biryara botana mutlak a dadgehê îro di CHP de alozê gihişt lûtkeyê.
دما کو پارێزerên Kemal Kılıçdaroğlu ji bo valakirina navendê a giştiya CHP serî li polîsan da walîtiya Enqereyê jê talimat da tîmên polîsan ku pêşve biçin. Aloziya ku ji saetên sibehê ve li ber avahiya partiyê dest pê kirî bilezgûr bû. Tîmên polîsan deriyên geraja navenda giştiya CHP şikandin û ketin avahiyê. Di dema mudaxileyê de gaza rondkirêj û guleyên plastîk hatin bikaranîn. Ji bo belavkirina girsê li ber barega partiyê kom bûbûn, tûpên avê jî hatin bikaranîn. Özgür Özel bi tundî bertek nîşanî bûyerê da got, ew bi polîsan re ketine mala bav û kalên me. Ev operasyoneke siyasî ye wê her wiha îdia kir ku dixwazin kesayetên mîna mafyayê bixin navenda partiyê. Piştî destwerdanê Özel ji barega CHP derket û li gel parlamenter û endamên partiyê dest bi meşekê ber bi parlamentoyê vekir. Di wextê de ki ev bûyer pêk hade, Kılıçdaroğlu jî dibêje divê biryara dadgehê were bicihêanîn. Van dîmenên li Enqerê krîzeke nû ya di siyaseta Tirkiyeyê de pêşxist. بله روشا لنوا سیاست ترکیه بویا و بوم کو پشت باندورا خویا لشکری و سیاسی یا دولت ترکیه لسوریه و جاری ترکیه نها د وار پرورده د گاوک نو لنوا خاک سوریه داویجه رژیم انقره لشامی دبستان کریه او دخوازه و بکه دبستان که ترکیه ناف نتوی هم وقتی وی لحلب جیم آمده کارین و یکی دیگه Ankara ku billes û bes têklên xwe bi rêveberiya nû ya Sûriyê re pêş dixe niha di warê perwerdeyê de gaveke nû davêje. Di civîna ku li forma perwerdehî ya cîhaniya li Londonê hate li darxistin de hate ragandin ku gavên berbiçav ji bo vekirina dibistaneke Tirkiyeyê navnetewî li Şam û Helebê hatina avêtin. Li gurî îdayan dibistana El Emcada ya li Şamê dê ji aliyê Tirkiyê ve were kirin û veguherîne saziyeke ku perwerdehiya bi zimanê Tirkî. Tê gotin hikûmeta Şamê amadekariyan dike vê gava Enqereyê erê bike. Her çi qasê rêveberiya Enqereyê projeyê wekî dîplomasiya perwerdehî binav bike jî welatiyên Sûrî bi rengên cuda lê dinêrin. Ew bawer dikin ku Tirkiye niha hewl dide piştî hebûna xwe ya leşkerî bandoreke mayînde li qadên çandî û perwerdehiyê li Sûriyeyê ava bike. Li Swêdayê li dijî biryara hikûmeta demkiya ku xwendekarên refên neh heta duwazdeyan ezmûnên xwe li derveyê bajar bikin xwepêşandan hate li darxistin. Li wir diyarkirin ku ev biryar zêdetirî 13,000 xwendekaran digire nava xwe. Wezaretê ev biryar bi îddiaya ku Swêdayê ne ewleye û divê ezmûn li cihekê ewle werekirin daye. Xelkê Swêdayê nerazîbûn nîşandan û gotin ev biryara barê zêdetirî 13,000 xwendekaran giran dike di heman demê de mercên ewlehî û debarê jî giran e. Xwepêşandêran bang li netwên yekbûy û rêxistinên navnetweyê kirin ku bi lezgînî mudaxile bikin da ku navendên ezmûnan vegerinin Swêdayê. Piştî ku desteya giştî ya dergeh û gumrûkê ya hikûmeta demkiya Şamê biryara derxistin û nirxê gumrûkan biha kir êdî ev yek bandorê hema bijare ser hemû beşên jiyanê kir û buhabûneke pir zêde di nava bazarê de derketiye holê yek ji wan tiştên ku herî sereke yên ku bihabûne nirxê wan zêde bûne ku bi dolar jî têne kirin ew jên dermana ji ber ku bi taybet dermanên ku biyaniyên ku ji derveyê Sûrî tên ji vê yekê geleke bandor bûne kesên ku
نخوشین وان درمانین وان جی دروتین جوی روشین گازندان دکن جبر کو ایدی درمانین خو نکارن بکرن. اف بناوی باوی مصطفى ناسکرن سو 5 سالن دناوا سوکا باشار قامشلوده لسروی عربوکه کاردکه دو نخوشین کرونیک انگو مزمن پیرهنه هر هیوه زیده 300,000 تنه جبو کرینا درمانان ده عالی. نخوشیا مرها ضغطی های و سکری درمانی خام تکرن درمان بها بوا بس نو بها بس درمانی اجنبی بها بوا یعنی في اعتبارا جدروته تفهم كر دولار بها بوا درمانی خام خود احتمال 200 حتى 300,000 هي تدي 5 نوع هنم دخنه هي ضغطي هي سكري هي ديسك عند ضروره عم دخنه جارت هي فيتامينات انا بهانه هي فيتامينات انا عمره تقريبا 6,000 5 6,000 دسته یا درگه و گمرکی یا حکومت دمکی یا شامه بریار درخست و نرخ گمرکی بها کر. لگوری که لوپلین جیانه یک سرج هفته حیا $100 بهای گمرکی گهان 5,000 حیا $7,000. تفی نرازی بونا بازرگانان جی اف بریار نهال درگه سینوری ی الولید ی دنافبرا عراق و رجاوی کردستانی دا پیکته. و یکیجی باندورک نینی لسر سوکه و حمو بشین جیانی گر جلوبرگ، سبزه، فیکی، مادین خوارنه و بشهری باندور لید بشی بوهابونا درمانانه. هریو خودی نخوشم خودی سال چند ساله کابوکی متشن پشتام تشی و پشتام دیسک بیره خودی درمان بهانه معاینه دکتوره بهانه خواز درمان آزاد بیم معاینه دکتوره ارزان بیم عالم فقیره. دکتور صلاح رمو کو خودی درمان خانه رمو یا دیار دکاکو درمانین بیانی ینج دروی سوریتن به نرخ دلار و گریداینه و به تایبت پشتی زیده بونا گمرکه اف بوها زیده تر بویه. درمان روجا ایرو درمانی سوری 125 جه نرخوی کتیه. چما؟ جبر شحن دستاندن 125 متعویت اثر او چت نمایا لی تشتکی دی هیا درمانی دلاراتی درمانی اجنبی او درمان بهایا جبر دلار بها بوا و درمانی بدولار اج بهایا و تفش درفتي دماغ مرخش خو او وجه حدث ولا حرج او تشتكي زياده تربوا ليش تبي مهمتر نعفا كاركري ما او الجمنين جو كاربي بكري الناس يكي معاشي $100 بي ويتشلو كاربي وصفك ب 400,000 بكري زحمتي دفرده درمانين بياني ينكونها لغوري نرخ $1 بوهات بن هر يك جوان نكيمي سي حيا $5. ام روشتات ناوین دوام بکن شرع و دیپلماسی لروشتات ناوین هما ادی بهور دمشه سروک دولت یکبوین آمریکای دونالد ترامپ را گهاند کو پیمانا کریتیک آب ایرانی را جشتیا قناقه که خویا بر بداوی بونه تاران دبیجم او جدانوستاندران را وکرینه لی هم وقتی وی هینا جیم جارا وکرنا تنگاوا هرمزی بداوی کرنا شهری لبنان او با شروجا دوسیا نوکلری وکم مجارین ناکوک و که دوسیین بناکوکین لسر ماسه ماله دوی نافبرده اسرائیل لپشت پرده برتک نشانی هم بریارین که ده پیمان دهی دده. چاوی جیهان لخطا واشنطن تهرانیه. سروکی امریکا دونالد ترامپ را گهاند که دانستاندنین به ایرانی را پیشکتنکی سرکه چه بویا. لگوری ترامپ آلی نهاد قناغین زاوین ین پیمانکی برفرهدنه. دانستاندنین کوبنا بیانکاریا پاکستانی تینه کرنده مجارن سرکه بداوی کرنا شر بکرنا تنگاوا هرمز و کم کرنا آلوزین هرمینه. ترامپ راگاند کو او دیپلوماسیا تلفون یادجوار به ولاتن کنداوی و سروکن هرمی رد مشینه. سروک ایرانی مسعود پزشکیان گوته. دریه وان جبو دیپلوماسی وکریا لی تقاضی لسر بیباوریه که کور آل همبر واشنطونه کر. حکومت ایرانی ادعا دکه کو پیمانین بری هاتنه بن پیکرن و دیار دکه کو اوه دی بیواجویانو ده ببالدارتر تبگرن. جالیه کدن و وزیر دروی امریکایی مارکو روبیو خطاسور واشنطونه بزلالی دیار کرو گوته. ایران و تجاری نبه خودیه چک نوکلری.
لێبەلێ هورگولیەکی باڵکێش ئەوە کو مژارە بەرنامەیە نوکلەری ددانوستاندنên هەیدا دەمێکیش ماسەیە هاتیە دەرخستن. لە ئالیە ئیسرائیلێ نەرەحەتیەک هەیە. تێ ئیدیاکردن و سەرۆکوەزیر بنیامین نەتەنیاهۆ bi taybetî li dijî bendên derbarê bicayîbûna şerê Lubnanî. Li gorî medyaya Amerîkayê ji ber vê sedemê di navbera Trump û Netanyaho de pêwendiyeke telefoniya krîtîk çêbûye. Yek ji mijarên herî girîn yên ku li pişt perdê têne nîqaşkirin tengava Hormuzî ye. İran dixwaze ku cezayan ser wê werin rakirin û mal û milkên cemidî serbest berde. Di heman demê de Washington daxwaz dike ku bandora herîmî ya Îranê were sînordar kirin. روسیه به بهتری 600 درون و نوت موشکان ایریشی اوکراینیه کرد ایریشان ده هری کم 4 کس مرن و بهتری 6 کس جی بریندار بون پایتخت کیف یک جین هری زیده دوان ایریشین روسیه ده بوین آرمانج بوم. روسیه یک جی ایریشین هری مزنین دمین داویه لدیجی اوکراینیه پیکانی. هیزن هوایی اوکراینیه راگاند که ده تواهی شویده روسیه به بهتری 600 درونان ایریشی والید کریه. دوان ایریشانده نوت موشک جی بکارانینه. ده ایریشانده پایتخت کیف و گلک حرمین دن هاتنا آرمانج کرن. رایداران راگاندن که هریکیم 4 کسان جیانا خوش دزدانه و بیتری 6 کس جی بریندار بون. نوچگانین AFP راگاندن که لکیوی ده تواهی شویده تقینین مزن پیک هاتنه. شارداری باجار جی دیار کر که لدبستانه که شواد درکتیه و دو دبستان جی ایریشی باندور بونه. هیزن هوایی اوکراینی آنین زمان که 549 درون و 55 موشک جالیه سیستم پاراستنا هوایی و هاتنه بیکر کرن. ده همان دمه ده ارتشا اوکراینی ادعا کرد که دبه روسیه ده ایریشان ده موشکین هیپرسونیک بکارانی بم. لی حتی نها اف آگاهی با آوه که فرمی نهاتیه پشتراس کرن. اف مهک و نیوم خباته که برفره یا به هم پاتی مشاندن داکم الکتریک بگه جه ستاسیون علوکی جبرچم ایرو پشت اوقاسی کت تیمن الکتریک یم باشار دربیسی کاریبون و خباتا خواهد تمام بکن او الکتریک بگه نن ستاسیون اوقاسی خبات جیم جبوکو پرزیریک آوه یا لباشار حسه که کو جه ستاسیون علوکی آو جبوه تیم وره چارا سر کرن لی مخابن یک جه بیر جه نه آمده او هینا نکتنه خدمتیم نوچگانی ما محمد بادلی او حوالی می قمروان دلیار مراد برای خوددان استاسیون او آگاهین داوی رادیکینن. تماشوان هجا پشتی کدا مهو نیو که یا تیم ناوندا کهربه یا باجار دربیسیه ایرو پشتی دانی نیو رو کهربه جی باجار دربیسیه گاشت ستاسیون علوکه لی جبرگو تبیر نها نا آمده بنرن تبیر نا آمده نها زیرویا کهربا گهاشتیه ترانسه ستاسیون علوکی لی جبرگو تبیر نا آمده کهربا نها زیرویا افجی پشتی کدا مهو نیوکی یا تیم ناوندا کهربا یا باجار دربیسی براستی کدک مزندان جبوکو آوه بگیجنن باجار حسکه پیویس بوکو کهربا هر کم بگهجه ستاسیون علوکی لی هون تفده دزانن کو براسی همو ستونن کهربه خطین کهربه سرکه ین کو جور جناوندا دربیسی دگهاشتن ستاسیون علوکی تفده هاتو بون ویران کرن و دزین جبرویجی ما هونی وک تیمن کهربه باجار دربیسی بیرا وستاندن کار کرن خدمت کرن ایروجی آ کهربه دگهجه ستاسیون علوکی نهاشی یک جی ریوبر ناوندا کهربیا باجار دربیسی مرای تو بخیر هاتیه خیر خودی یعنی ایرو لگوری کوج مر راگان پشتی کدا مهونی وکی ایرو کهربا گهاش ستاسیون علوکی هوند کارن جمر هنکی زلال بکن یعنی اف چاوا پیک هات
أفعال وكون زانر أف محاولات بريا ما هوني بكيج مرهات تايبتي جبو علوك في ما هوني في هفالي ما كار وعمل ذكرن سر خطا كيش دربيسية برا علوك بشتي قالك كبل قطيع أبو صلاح عندن تصليحاتي خو كرن إيرو كهرباء دا خط مشيان نظامي ما كهرباء جيان ساسيونا علوك بيتش دندري ساسيوني دهي أمين زانن جلس بيد ما كهرباء دايوان كهرباء حيانها شغالن وكوديت للوي دركات شغل عندنا شنو شغل عندنا مزانن يعني هنا تشتكنا شغل عندنا نبير ونا فاتي دفش اي افي دافدتن حسكي يعني او خطاك وجفر دقيجه ستاسيون علوك زرر ديتبو زرر ديتبو قال لك زرر اف تقريبا هيفك حوالي ما شبكات برافعات خو سياري خو سركار ذكرن قال لك قتيابون قال لك نكرن قال لك عطل هبون صلاح عندن لإيرو تاليا وان عطالات شفيس بيد ما كهرباء دايوان حيانها هين قطنا بويه ليه تشتكنا شغل عند الويالي بله قال لك سباس بوا صرت شعبان بلی بینرین هجاب جر راستیا لستاسیون علوکیا آویا کو آوید دا باجری حسی که بوم نوچگانی محمد بادری باوی که برفرهیم اف دمه که چه خباتی کل ورد مشم به ما و با بینرین هجار پار ودی که لامجل ورد کهجین داویا بولتن خود بشین حتی جاره کدن بین پیشیاوه ببینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد وقت آربن